Marius, Ola, welkom hier nu Strukland, Manitoba. Vandaar wil ik, en er staat volle rolkje merken, wil ik hier een beetje chicken balls en dus een beetje bolletjes van die merken, wat ik wel volstoppen. En door wil ik, kijk hier een beetje Chimex oder Bologna. Wir haben hier een jalapeno, wir haben hier klops, wir haben hier Etschhaken, die wir brauchen zum Dekorieren. Und hier haben wir Spark. Dat wollen we dan broden, fijn rustbrood in de maand. En hier hebben we twee heinebrasten. Die willen we ook fijn bruin broden en willen we die ook naar stappen. So, dat is wat we van daar willen maken. En dan hebben we hier nog een beetje huis wat we maken willen. So, dat is wat we van daar willen maken. Volgestapte deegbols. Dat is waar ik dat dan naam. Wat dankzij, waarom zijn we het? Nou ja, het eerste wat we dan doen is dan dat spaakbrood wat fijn ruis is. En dan doen we dat de worst, die doe ik al een beetje bruin brood, die heeft een beetje beter smaak. Het is echt van de eerste wat maakt. Toen weer nog even blijven de klaps, die willen we ook maken. Dan een beetje cheese, een jalapeno. En dan moet zijn weer tijd, ja. Nu wil ik alle fijn bruin brood. Dat spaak dat lijkt fijn ruis te gaan. Dankzij. Oké, dat spaak dat hebben we nu fijn ruisje brood. En nu doen we de heinebrasten ook nog smak gewoon bruin broden. En dan nog de worst. En dan zijn we uit hem deeg maken. En hier hebben we twee eetschappen afgeschaald. Die wil ik nu nog kijken, dan wil ik eetschappen bruin maken en dan wil ik dat maken deeg hier. Schmeckt sehr schön. En dan wil je schmont het even schapen, dan braucht je niet meer nog een paar eetschappen kijken. Dankzij. Oké, nu hebben we de bologna fijn bruin brood. De klaps aan goa. Daar hebben we het heinebrasten fijn goa gebrood. En alles wat ik dan maak, even dat is met peper, zoals zei hij al. En daar als je dan de restje brood naar spaart. So dat is wat we worden en deze volle rolkje wat ik dan zei neer doen. Dat is een andere deeg, maar zo ja zo staat. Ja, nu wollen we den deeg maken. Dankzij. Oké, nu zijn we uit den deeg maken. Hier heb ik, dat is een kleine recept. Je kan het allemaal verdubbelen wat je wil. Maar hier heb ik 2 Köffel meel. En daar heb ik 1,5 theelepel suiker. 1,5 theelepel zout. 3,5 theelepel heef. Dat is zo'n heef wat door bozig opgegaan wordt, hastig. En daar heb ik 1,5 eetlepel smalt. En daar heb ik dan de 2 nate eetschappen gekjapt en heb ik de fijn gedrukt, damit het eetschappen brie is. So, nu heb ik je er helemaal wezen. Hier is dat eetschappen, 2 nate eetschappen, 1,5 eetlepel smalt, 3,5 theelepel heef, zijn wat de bozig opgaat, 1,5 theelepel zout, 1,5 theelepel suiker. En dan hier hebben we 2 Köffel meel. En dan doen we het allemaal zetten en dan gaan we een dertig te kneden. Dankzij. Oké, nu heb ik dat 3 alle top gemixt. Dat heb ik nu alle zeiden tegenonder gereed. Dat suiker en de zout en de heef en dat meel. En dan wil ik dat smalten en de eetschappen maken. Dat is wichtig dat de eetschappen nog warm zijn, fijn warm zijn. Dan schaft de heef veel dollar. Nu wil ik dat alle top. En dan wil ik dat van 5 tot 7 minuten durchkneden door een fijne raken, ja. Deeg, ja, en dan laten we die een halve stunde tot 45 minuten gaan, wat die dubbelt en saus is. Dankzij. Oké, en dan kneden we die deeg, zij fijn durch. Dan stek 5 tot 7 minuten en dan, je vroeger waar je alle weten wat met deeg gemaakt. Maar dan den zo lang kneden dat hij bloos geen meel meer aanneemt daar. En dat geeft een zeer fijne deeg. Dat hij een beetje fijn rakerig wordt. En dan wordt hij van een halve stunde laten ruwen. En dan dat hij, zie kijk hem al daar. Geeft een zeer fijne deeg. Nu wordt hij een spreiden laten gaan. Dankzij. Oh, maar kijk mal dat. Der deeg is niet zo fijn. 2-mal zo groot als hij eerst weer. Nu zou er uit hem de val gestapte bij de deeg maken.
Und da haben wir Jalapenos, wir haben da Spark, Wurstbrot, Hühnerfleisch, Brast, Chicken, Hühnerbrast. Und da haben wir noch Klapsbieter und hier haben wir Käse. Nu werden wir fangen Falten starten. Wo kleine Bolletjes merken, beetje zwei Twebakjes merken, und dann wird die überall ein bisschen eine Tortillas und dann die Schmack tau merken. Was soll ja schein gehen? Okay, hier haben wir all die Bolletjes gemerkt. Nu wird den bisschen überall ein bisschen eine kleine Tortillas und dann wird das Fleisch drin und dann die Reitmerken zum Broden. Dankeschön. Okay, dann nehmen wir so ein Bolletjes dit und dann das hier mit dem Mehl ein bisschen das dit und dann ein klein bisschen mit den Fingern ein bisschen klein bisschen uitdraaien und dann das ein bisschen uitrollen. Ja, moet je eens van een beetje Mehl toebrocken, aber da kriegst du es dort. Und da wollen wir die voll Fleisch starten. Dankeschön. Okay, nu haben wir hier 2 Stück Reit von Klaps und 2 Stück von Hühnerfleisch. Was wir dann tun, ist dann die bisschen Stert von, muss ich sagen, was schaffen. Aber das Stert, die Rundarm ein bisschen taubbacken. So ist es dort. Schauf sehr fein, das sind feine Backen hier Degen und von boven laat einfach so ein 2 Backje. So. Und dann haben wir einen Reit und dann haben wir noch einen von Hühnerfleisch. Das Stert nehmen wir die enger. Das dort. Und dann diese dort taub backen, die backen sehr fein taub. Und das Fahrt lassen sie erst heute. Und da werden wir die Broden. Da, check mal das ist einfach wirklich Geschmack. Das ist auch recht von den Broden. Okay, das Fahrt habe ich hier nur bei 360, 70 Grad. Und dann nehmen wir das hier so Stück näher und dann dann dauert das so dort näher. Und da wollen wir das broden. Ich schaue das sehr fein. Ja, dort fängt ich an so fein zu prügeln. Sehr fein. Und die pufft aber sehr fein ab. Ja, dann wollen wir hier noch, war da noch ein so ein dort. Da den dort noch nähern. Und da verfährt war. Dankeschön. Okay, nu haben wir die Brot. Nu werden wir sehen, wo das sieht. Hört mal her. Das ist ein sehr fein crispy. Und da check mal das. Sehr fein. Mit Spark und das ist einer von Klaps. Mit Käsebeeren. Sehr fein. Okay, dann ich will sagen, sehr Dankeschön für alles. Und ich bin Gott dankbar, dass wir weiter können und so eten. Nu will ich dem ein bisschen schmecken. Und das ist erst von Chicken. Schmeckt wirklich schön. Sehr schön. Kann ich mit süßen Schmond andocken oder Schmond von Ebergeiten oder Süßchen werden. Aber schmecken sehr schön. Dankeschön. Merkt ihr doch.